namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Chandela namuntu of course continue vele ta ikhe la mi ranga phanda vele yi linka ku na Dr. Joshi Riman no hlamala na Dr. Stone yo sile ku tinghenise ku ndleka yena mara dokodela marman then makuma of course ta ikhe yetela hi Jupiter Caterpillar Man of War na nga ta ikhe va linka vele na Dr. Joe and also Ben Mayengan the president. Yeah, so look, continue vele the previous matter I'm sure very updated Dr. Joshi Mayenga komsa ku ayona inga foyi sure ayo Mayenga yena responsible obviously ku initiate maga of course ya the reunion and stuff like that. However lo stetane ivi vona murhanga phanda yi humesa papila ro karhi la I mean like a press release. So hey ni kombela guess leswi nga ta xi endla sweswi ni to report-a sweswi hi swi vonisaka swo for now because se na swo ku mhaka leyi se yi confuse na mina kahle ku hinkwavo ti lo kanatani so hi ku na swi to ku ta yin'wana update hence ni swi vurisa leswi so hi fike hi vona murhanga phanda of course hi fika hi kombisa timhaka ta ku magaza ma ka hina ma hi tiva press release leyi musa yi nga humangi musa I don't remember seeing it na ingeni yi hlayo ka Master T I don't remember it. Mina bote va rhandza mina bote na va rhandza swinene but vona a va ni rhandzi leswi of course Mayenga na fa komisa swilo se hi fika hi pfula kwala. So look, check number 1 of course I shouldn't feel a meeting was convened with the request of Dr. Shiriman Joshi Riman lero ku hi papila leri a wu kha no vona ku nga ri ni haya mahlweni bad swi le ku ni hlamarisinyana mi dokodela mi le ku ni confuse swinene like a ni ku swi twiseni kahle like I don't understand leswi swi ka papila kwala ka press release leyi na ngomi yi tivaka hi ku hi leyi a ku vulavula hi yona vhele le ka the ice have been broken in an interview swi kaneta nkarhi walowo press release swi kombisini ku hi n'wina mi nga ndlo ku va ku na this meeting se swa ni confuse na ka loko hi yingisela ka ti-interviews laha kha ku kombisa ku hi n'wina mi nga sungula mi approach na ngo mi kombisa sweswo swa ni confuse even London of course the details kha ku kombisa ku Dr. Joshi Riman gave background of the whole business of the day. This included but not limited to ku va hambanini influence ya management la yi hundzini na decision leyi nga endla ku ze ku va vele ku hela Limpopo Poison group leyi ri best yeah to ever technically for now eka Xitsonga music and stuff like that. Na the issue vele ta psychology gold disc and also his desire to see unity amongst all Xitsonga artists were throughout discussed and interrogated. Yeah. Actually, sure, ka interview with Dr. Joshi of course yi kombisa timhaka ku gold disc ya psychology a yi khomini a ku ri ya yona and of course psychology i fika a yi presenter as if a ku ri ya yena just ku wa of course ku yisiwa Ben Mayenga a hansi swi ndlula ku Ben Mayenga was a small boy. So got the other sections are very ku kombisiwa timhaka to reason ya very why ku ve na that meeting and stuff like that. I don't think kuna need hi swihlangu because it's better if I ka the last section because yi fika yi kombisa la makumu la ku on working together both parties have agreed to be patient with each other until such time that both have completed their consultation with their management. This of course unga kombisa swo kwala so loko hi khe hi langutisa laniwa amasunguleni ku hi la dokodela a ni tivi mani swi tivi a ni tivi swi komba ku hi n'wina ku hi laniwa mi nga ndlo ku va ku na meeting meeting lowu sungula a ni swi le fike hi languta ku swi te xi njhani leswi vona ku swi fambisa swo kwala se mina I don't know I'm confused lero in a way yo kahle in foundation yindle yin'we a ni hi fike hi va hi langutisa sweswo loko foundation already sa endliwe yin'we
ya mhaka leyi and then eka interview excitement a yi ve kona swinene yo haxa ku se hi nga yi vuya ni vo Poison na loko mo yi yingisela laha yi yingiselani kahle interview liya me loko ni yi twa interview leyi I thought it was like a swi ku la ku ndliwa peace like peace ku vheta ku tirhiwa until Mayengani lama ku ma faka komisa ku a ku le ku tirhiweni a ku se tirhiwa for now hi ngo yi hanyela ka interview hi reference se n'wina hinkwenu mi hamba mi ku ni na makatla na phuphuruka nyamuntlha xitimela xa mi xi khandziyini mi nga tivi ku xi ya kwini xi yime laha Kgoshimampo prison chikani mi nghena vana va mani mi lava sele ya n'wina President, yes leswi nga vuliwa hi Prince Rangani swi vula ku Joe Sherman, Prince Rangani na Benny Mayengani se va vuyelaneni. hi rivalelanini a hi si vulavula hi ku tirha mina hi ku navela ka mina Limpopo Poison yi nge he kona Yeah. a hi vulavuleni hi ti-individual yes and then sweswo swi ta addressiwa hi management Okay. swa ku tirha and the staff swi ta arrangiwa hi management mina ni telangi swona no vula ku Mara loko management yo hi kume eriqingho ku na risimu leri khehla va lavaka mi hi ri endla mi nga pfumela. sweswo swi nga hlamuriwa hi management Okay. mara mina Bujo ni va rivalerini Prince ni by the way interview leyi guys I edite mina koko a ni ve ni delete due to some factors a ku na ni tivula leswo I edite mina interview leyi mi yi vona ka this channel ya Moses Baloyi la hence hi reference ngopfu yona hi tirhisa yo straight so a ku yi edite mi so as mi swi twa kwala leswi a swi kombisa xixo kwala mi rhanga phanda 2021 a ve yi kombisa timhaka teto ku hayi no for now yo rivelela ntsena so then 2023 va vulavulelana kona la na kona I can agree ku ve na ti-factors ta ku hambanahambana rhanga phanda na hi swo ku hi swi voni ku a yi ta benefit hi side ra music I do agree and yi benefitini swinene sound ya yi vuye mi swona ku se na power swinene ka 2023 then ka side ra ti-politics ku lala ntiyiso Dr. Joe Sherman a hi munhu loyi a nga na influence ka ti-politics ku lala ntiyiso but I do agree ku Mayengani a nga va acting as a crocodile ka that section na vona influence le ka vo side ra vona va nghena ka political party ya yena hi vo hi nga va vona hi va tlhavamba na xikipa xa yena la xa ADP na ti-images ti kona hi vona ntsena hi nga va vona so yeah so swi nga va swi ve na influence nyana yo karhi nyana I guess the stuff like that but not that much ka side ra ti-politics so maybe go va a coincidence hi nge swi tivi straight if intention ya ku ri yeleyo i la ku yi tirhisa ka ti-politics not to be specific but mina loko se ni kha ni yingisela music wa yena a ku ri swilo leswi ku se ku ri kha ni swi vona ku no Mayengani na yehe music wa yena so a wa handle swona ku laveka mpfuna ku ri khale kha hi lwa leswo so ni nga vula ku extent yi nga va yi ve kona yo maybe na dokodela la ku va tirhisa ka ti-politics but a ni voni influence ya vona ka ti-politics mind khoma yana mhaka leyi ni zama ku yi vula hence swi ni dawutisa nyana ka section yaleyo so yeah n'wana nga ta na yin'wana argument but leswi ni swi vonisaka swona mina so hayi ku ya hi papila leri ni ta swi vurisa sweswo meeting lowu sungula loko se ku sungurisiwa hansi meeting wa rimitsu hi vona dokodela so a ni twisisi loko swi va kuma va kha va kaneta timhaka so ku Limpopo Poison ze va kona va ve involved like a ni swi twisisi kahle ku vula xinjhani like maybe va nga swi clarify or hi ta swi ka next update okay so Dr. Sithola if yi tsala a certain dokodela mi twa kanje mo nyamalarisa post mara yi nyamalarini ko ka ni la hi le ka menemene yi nyamalarini post la no hlamala yi nghena dokodela loko se ka se swo ku yi support Mayengani na a helendeni post liya ma swi toka ma swi ta swo chance loko xi bize xi ba hi mina screenshot ku verify wo nchumu because I know hi mina nga xi ba straight dokodela yi fike yi tsale ku ti-artists hinkwato leti nga tshama ti rhuketela Dr. Thomas Chauke na Peter Tinet a ku ri mani producer a na ha swi tiva ku Mayengani over yena of course ka ti-artist leti nga duma hi nga leti artist nga hansi Mayengani hi yena a nga fika a chingela i Dr. Thomas Chauke and a tlha kombisa ku matimba lamaya a nyike hi dokodela jo i swikombisini ka beef ne i swikombisini ka beef ku khale ka hlasela ti-artist a nyike hi vona matimba dokodela Joe even then se hi tlhe hi languta side ra Peter Tinet
hala ka side ra yona halawa ku na Papa P na vona Papa P na a va fola under production ya Dr Joe minkarhi yaleyo loko khadi bifana kwala na van'we ya n'wi luma nosi sweswiya I'm very notes sweswiya ti hlayanyana nsimu letiya a ni nga swi landzeleli mina ni nga ta hopa ti nga ti bifi letiya se na mina no hlamala na mina ku dokodela ku ndleka yini na so a dokodela mara i khale yi swi kombisile a yi ti fevhela mahinga hansi na xinyimba xi xa ku xi nga yangi helo na n'wami swi voni swa ti komba ku vanhu lava nga swin'we mani and already a endleni video laha hi nga kombisa ku dokodela Sithole la yi play xiave xikulukumba swinene le ka success ya fill up ya Mahingani video yi kona already la ka channel if mi nga ri awe yi n'wi pfunile swinene vona mhaka leyiwa and stuff like that yeah and then vele khe hetela hi section ya Man of War ana i veke rito vele veke rito timhaka ti nga ku humeleni ta nyimpi ya dokodela na Mahingani a hi twini ku i te yini sure. Hey guys, ma ta mbembele ma vona munhu wa ku fana na Bojo me Bojo ni rhandze ngopfu me ni rhandze in a way ya ku yo a hi zangi ri vone rhandzu ra me loko va ta vuyelelana na Beni ni va vutisini me Bojo ni fonini a la ku hambi vo vulavula ku yini ni fonini ni ku Bojo sure mhaka leyi ma ku yi endleni na Beni kumbe ku vuyelelana ka n'we mhaka ya peace leyiwani a yi vuyi Gaza mi nga ta vula ku hi yoho yi basini na timbili ti basini na hayi kokwana humani ka swona hayi kokwana humani ka swona no kokwani ma tiva swi vavisa vanhu lava mi rhandzaka loko vona mikamireri loko mi rila kokwani loko mi ri ku rileni swi vavisa vanhu lava mi rhandzaka a Bojo va vulavula tete ni ku okay sweswi mi ya nghena ka tipolotiki do you know ku ri music na politiki a swi fambisani na loko ri ku na hemba va kaneti Bojo va ku ka mehe hayi kokwani humani ka swona kasi wami vulavula marito ya swona loko hi kokwani na swi tiva mehe swilo leswiwani loko mi za mi ya nghena ka tipolotiki mi swi tiva ku swin'wanyana swilo swi ta cinca so mi nga ngheni ka tipolotiki mi famba na Beni ku ri ku Beni a nge mi nyiki nchumu na ku hembani vurini loko ku ri vakwati Bojo mara ni vurini ni va byerini va ku hayi humani ka swona va nga la ku ni hlamula ku ndleka yini ku va kuma something kumbe va kumi something mi a ta mi byela leswiwani Gaza hinkwenu na ta ku mi swi tiva from today hey guys Beni wa pfalela tigigi that's why mona genge yi ntsinini yi famba ya n'wi khizamela yi ya le va Rhuza xave timovha genge ya ku tala yi ya le ka Beni because ya swi tiva ku loko yo tlula na Beni milenge va nge tikomi tigigi number 2 Beni i choma na vanhu va ku tala va nga na mali tichomi ta Beni loko mo ti langutisa hi leti nga na mali hi leti ti rhanaka ti-pub hi leti ti ownaka ti-launch hi leti ti endlaka swa ku tala in terms ya migingiriko na ti-performance ta ka Gaza ku ti-artist ti bukiwa ti ta ta kuma mali mara what I'm telling you va ha torile Bojo va ha torile loko va ku Mr Post Beni a ku ni nge cini la nga na Mr Post sweswiwani lavaya a nge vuli va nge cini lava nga koho ku nga na Joe kumbe ku nga na Rangana i to miyela ku hwi a byela lava tichomi ta yena ku lava mi nga va viti lava mi nga va viti va tele vanhu ka nga vitaniweki la n'wana va tele hayi sweswo hi swi tweni ku opinion ya wena Man of War the only person u ka nga invitiweku ka nkarhi wa sweswi na Beni Mahingani ni Mr Post ntsena i swilo leswi swi nga on record hi swi tivaka sweswo and stuff like that ku chomana munhu o ti ndlela vuxaka wa munhu a nga chomi munhu a endle swa yena Mahingani yi tlharihini chome na vanhu va mali you can see ku make sure ku chomana na vanhu va mali munhu a chomana a kota ku ndlela mali munhu a nga ta ku chomana loko swi endlisa ku ka ti-events munhu i fika endla vuxaka endla vuxaka ka ti-events urezi yona yi to ku komba ndlala loko nga ri na vuxaka hi leswi loko ri amazing subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe loko swi sungula nga ku i gap year so ha ku tekiwa gap year a mi ya xikolweni na ngoveni jikijiki se munhu i murhangeri wa strike swa mati na electricity emugangeni ngovene hi ri xikolo kasi ya mi le ku applyeni na hayi se munhu i ndhuna seni
a hosina se vheta xi vona ku xikolo xi tsandzele makumu ene munhu u pasini ngoveni is a problem